Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kementerian Pertahanan Rusia kembali merilis sebuah rekaman penyerangan yang dilakukan pada malam hari. Rekaman tersebut diunggah melalui akun Telegram @mut_Rusia pada Rabu 8 Mei 2024. Serangan pada rekaman dilakukan oleh prajurit kru MLRS Grand Rusia. Prajurit tiba di posisi pra-pengintaian saat hari sudah gelap, berada pada jarak sekitar 10 km dari posisi musuhnya. Kelompok militer Rusia mengarahkan kendaraan tempur ke arah target. Dapat dilihat dalam rekaman, amunisi yang diluncurkan menyala seperti kembang api, menghancurkan area akumulasi, tenaga kerja, dan peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina. Tidak disebutkan pasti di mana lokasi serangan ini berlangsung. Video ini viral dan menuai beragam reaksi dari pengguna Telegram. Beredar sebuah rekaman yang memperlihatkan serangan dari kelompok militer Rusia. Rekamannya beredar di aplikasi perpesanan Telegram pada Rabu 8 Mei 2024. Artileri dari kelompok pusat melakukan penyisiran di wilayah musuh. Drone mengintai menemukan kendaraan tempur M777 Amerika di posisi depan. Diketahui kendaraan tersebut milik pasukan Zelensky, di mana M777 Amerika itu mencegah unit serangan Rusia bergerak maju. Maka dari itu serangan balik diluncurkan pasukan Putin untuk terus maju menghancurkan posisi musuh. Entah ada berapa total kerugian yang dialami angkatan bersenjata Ukraina selama invasi terus berlangsung hingga saat ini. Lagi dan lagi drone FPV kebanggaan pasukan Rusia kembali beraksi. Kali ini pesawat tak berawak itu menghancurkan salah satu peralatan kebanggaan pasukan Ukraina. Serangan tersebut tertangkap kamera drone dan beredar di media sosial pada Rabu 8 Mei 2024. Awalnya drone melakukan pengintaian sebuah truk pick-up Ukraina yang sedang memindahkan peralatan militernya. Mengetahui itu, awak drone dengan cepat mengirimkan sinyal dan segera menerbangkan drone FPV. Tepatnya di arah Kherson, serangan diterbangkan ke arah target sasaran. Dalam narasi disebutkan meriam anti-tank Rapier hancur setelah serangan diluncurkan. Rekaman ini kemudian viral dan menjadi perbincangan warganet. Unit artileri dari Angkatan Bersenjata Rusia terus menghancurkan benteng pertahanan pasukan Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 8 Mei 2024. Dalam menjalankan tugas terlihat awak senjata artileri mengambil posisi menembak bersiap untuk menembak. Beberapa menit setelahnya mereka melepaskan tembakan untuk menghancurkan markas musuh yang dipersenjatai howitzer buatan barat.
Tampak juga tembakan artileri selalu berkoordinasi dengan awak kamera udara, dan semua sesuai dengan apa yang diharapkan militer Moskow. Tembakan akurat sehingga menghancurkan markas pasukan Kiev, seperti yang terlihat dalam rekaman. Viral video 3 warga Ukraina lari terbirit-birit dari kejaran anggota militer Ukraina. Diketahui ketiganya berlari karena menghindari jadi sukarelawan perang yang berkedok mobilisasi. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada 8 Mei 2024. Terekam dari CCTV rumah warga, 3 orang laki-laki yang sedang tergesa-gesa masuk ke dalam rumah dan langsung mengunci pagarnya. Tak lama berselang, ada mobil militer berwarna gelap melintas yang diduga itu merupakan kendaraan milik anggota militer Ukraina. Namun beruntung ketiga pria ini lolos dari kejaran setelah kendaraan tersebut hanya melewati mereka. Sejak unggahan ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Satu lagi kendaraan militer yang dioperasikan Angkatan Bersenjata Ukraina hancur di medan pertempuran. Hal tersebut tak lain dan tak bukan imbas serangan yang dilayangkan anggota militer Vladimir Putin. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 8 Mei 2024. Pengangkut personil lapis baja M113 Amerika untuk kesekian kalinya menjadi sasaran empuk militer Rusia. Kendaraan musuh yang melaju menuju rotasi tidak tanggung-tanggung langsung dilumpuhkan oleh tembakan ATGM Rusia. Tak habis sampai di situ, serangan susulan datang di mana drone Rusia untuk kedua kalinya meledakkan target. Alhasil kendaraan militer tersebut hancur berkeping-keping. Seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam komentar diberikan warganet. С 28 апреля по 4 мая в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и промышленности России, вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, предприятия военно-промышленного комплекса, места хранения ракет и боеприпасов, а также цеха производства безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов. Также поражались пункты временной дислокации подразделений националистических формирований и иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделениями западной группировки войск заняты более выгодные рубежи, а также нанесено поражение формированием 12 бригад противника в районах населенных пунктов Стельмаховка, Новоегоровка Луганской Народной Республики, Петропавловка, Глушковка, Синьковка Харьковской области и Торская Донецкой Народной Республики. Отражены 23 контратаки штурмовых групп 77-й аэромобильной, 3-й штурмовой,
63-й механизированной бригад Вооруженных сил Украины, 10-й и 18-й бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Червоная Деброва, Нововодяное Луганской Народной Республики, Григоровка и Терны Донецкой Народной Республики. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 975 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, 28 автомобилей, 2 боевые машины РСЗО «Град» и 27 орудий полевой артиллерии, в том числе 13 орудий западного производства. Подразделения южной группировки войск в течение недели активными действиями продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 2 аэромобильных, 3 штурмовых и 9 механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Спорная, Андреевка, Максимiliaновка, Поросковиевка, Белогоровка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики. Отражены 4 контратаки штурмовых групп 46-й аэромобильной, 79-й, 80-й десантно-штурмовых и 93-й механизированной бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Богдановка, Георгиевка, Красногоровка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении противник потерял свыше 2325 военнослужащих, 7 танков, 10 боевых бронированных машин, в том числе 4 бронетранспортера М113 производства США, 44 автомобиля и 20 орудий полевой артиллерии. Также уничтожены 5 станций радиоэлектронной борьбы НОТА, Анклав, Буковель-АД, станции контрбатарейной борьбы производства США и 4 полевых склада боеприпасов. Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий улучшили положение по переднему краю и освободили населенные пункты Новобахмутовка, Семеновка и Бердычи Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием 14 бригад Вооруженных сил Украины и отразили 66 контратак противника в районах населенных пунктов Ленинская, Уманская, Новгородская, Новокалиново, Черечино и Нетайлово Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении вооруженные силы Украины потеряли более 2405 военнослужащих, 3 танка, в том числе «Абрамс» производства США, 20 боевых бронированных машин, в том числе 4 БМП «Брэдли» производства США, 27 автомобилей, 33 орудия полевой артиллерии, из которых 14 западного производства. Подразделения группировки войск «Восток», улучшив тактическое положение, несли поражение формированием 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад Вооруженных сил Украины, 102-й и 128-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Червоная, Гуляй-Поле Запорожской области, Угледар, Урожайная и Старомайорская Донецкой Народной Республики. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 745 военнослужащих, 15 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав» и «Буковель-АД», а также полевой склад боеприпасов. Подразделениями группировки войск «Днепр» в течение недели нанесено поражение живой силе и техники 4 бригад Вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты, 3 бригад территориальной обороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Работино, Новоандреевка, Щербаки Запорожской области, Михайловка, Ивановка, Тигинка и Береслав Херсонской области. За неделю на данном направлении противник потерял до 215 военнослужащих, 9 автомобилей и 6 орудий полевой артиллерии. Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации за неделю уничтожены 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Хаймерс» производства США, 2 пусковые установки зенитно-ракетного комплекса С-300 ПТ с радиолокатором подсвета и наведения, пусковая установка зенитно-ракетного комплекса ИРИС-Т производства ФРГ, а также склад топлива для военной техники Вооруженных сил Украины. Кроме того, поражен воинский эшелон с техникой и вооружением западного производства, поставленной Украине странами НАТО. Авиация и средствами противовоздушной обороны сбито 15 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 реактивных снарядов GLSDB, «Хаймерс» и «Ураган», а также 201 беспилотный летательный аппарат. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 14 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено
593 самолета, 270 вертолетов, 23 742 беспилотных летательных аппаратов, 512 зенитных ракетных комплексов, 15 911 танков и других боевых бронированных машин, 1279 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9289 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 470